Životna sila. Kokice, zdrava grickalica. Kokice su namirnice od celog zrna koje sadrže važne hranljive materije. To uključuje vitamine, minerale i velike količine vlakana. Ovo su neke od činjenica koje možda niste znali o kokicama. Kokice sadrže velike količine polifenolnih antioksidanasa. To znači da poboljšavaju cirkulaciju krvi, poboljšavaju probavu i smanjuju rizik od mnogih bolesti. Nekoliko studija je također pokazalo da polifenoli mogu da smanje rizik od raka, uključujući rak prostate i dojke. Kokice su veoma bogate vlaknima. To znači da pomažu kod gubitka težine i smanjenja rizika od mnogih bolesti, poput srčanih bolesti, gojaznosti i dijabetesa tipa 2. Kokice su bogate vlaknima, imaju relativno malo kalorija i potpomažu varenje. U umerenim količinama mogu pomoći u mršavljenju. Ali nisu sve kokice tako zdrave. Kokice za mikrotalasnu pećnicu često sadrže PFOA i diacetil, hemikalije koje mogu biti štetne. Također može da sadrži nezdrave transmasti. Kokice kupljene u bioskopima ili prodavnicama često su pune nezdravih masti, veštačkih aroma i velikih količina šećera i soli.